tunlain revolution te kan soi rijing ta hle maya revolution na zong hi kalphung dik le fel om si lo chuan a thavek lo mai ni lovin communist revolution te phei kha chu a hlavin a hlawoma mi makta doi tam takin na sa takin an tuar ti kan hria he thu hian hun local zel tura tlema kan kho hoi alo ti zaw ve takin ti thua mi then khat tan thului deuh to mani se democracy mingin ka han thlang chuak ve chom mai ni khovela zalen na mei chereng communist so nun ron na in hun rei tak europe kho chaklama alo ti mi to chu engtin nge chak taka aronal chuale tak ti thu ani kan ngai thlak tur hi kumsang khazakwa somriat malam kha chuan soviet thil ti theina le chakna khan khoya po dan rual lovin ma ason purpur mai ni in alanga angola le ethiopia in song het le zualin nicaragua le cambodia an thlazar hnoya ten sarkar na an chel boka afghanistan an run boka US president Jimmy Carter an west germany ya neutron bomb siam atumpo communist so pui engpol polemo remna du in ti ten an du lo zia anlan tir loi loi awangin thulle ania thir bang phena omang tluk communist le democratic sarkar mi poimo akhoi lamlama mi te point America chu democracy le communism in dona chuan nasataka tuar tu zok ni in an nga ya communism thlitle vung chho zel chu achela chel rual lo ni mai hian alanga nima sela kumsang khazakwa somre le pakwa alo her chu ameu chuan soviet sipai te chuan afghanistan an chua san a polena na thok tu polin zom khom trade union solidarity kumkwa upa chuan communist sarkar an paithla thlakwa po tlinglova sarkar do dal tu ten Hungary communist sarkar paithla in East Germany ya sarkar kuwa Czechoslovakia nikwale Romania ninga chungin communist sarkar te paithla kan ni hetiang taka Europe khosaklama zalena meichera aloweng ta hi khovel chanchina sarkar in rel bol na le mipui van tlang nun phung in thlak thleng na ro pui berte jingami ania chutiang alo thlen theina chan mishing thil thleng le chutiang alo ni theina na nortlat tu thil sang sang chanchin te chu heng te hiani soviet sipai ten afghanistan an run khan US ne chuan an thungrul nan ral thuam titlem tura anin remna sal tru gt chu athaka ti puitlin arem ti du tatlat lo maya chu aya soviet hota na mitti kham alawma chu united states in sipai le ral thuam lama an sen so anti sang vak mai chu ani kumsang khazakwa somrial le pakhat khan communist lampang chuan phut jok na tur thil an nei le ta boka chu america president thar Ronald Reagan an soviet ho chu an laka in phan hiam lova a chowa chou jok zel tura alu in tiamnga thil ati chho tak tak ta chu ani kumre lo te chungin sipai ati chaka khovel pon space atanga melma te bombin nei lo ka thlak na tur strategic defense initiative Star Wars program an ti mai chu bo zui ani tur thua puanga Nicaragua Angola Cambodia le Afghanistan communist do dal tu helpol te atran pui boka American sipai te mangin Grenada ram chu communist nun rong ho laka tangin a chan chuak bokani Soviet ho in rin tok na chuang hing ta ram dang an kung kai na konga har sat na an tok ti po Soviet shwai tu Leonid Brezhnev chuan apom thuaya an sipai sang sang te ho tu luber Marshal NV Ogarkov chuan a sipai te chu tun lai thiam nam hanga thuam konga lelampol an phato lo hle ti in a complain bokani kumsang khazakwa somrial le panga kuma Soviet shwai tu thar Mikhail Gorbachev an Geneva Ronald Reagan a mutum khan aril ru khoi tu ber chu America president in missile defense system siam atum naru takhani US State Department ral thuam ti tlem chungchanga an chief advisor ne chin Paul Nich chuan Gorbachev chuan SDIT puitlin chu Reagan an atum tak takani ti a hrichianga SDI hian Gorbachev aril ru chu atiboi tak zetani hei hi in biak na nei ania piang in alan tirani atiani Gorbachev sipai ho tu lok te chuan America Star Wars program chuan
an el phak lo thiam na atelani ti an soiloka Marshal NV Ogarkofan tunlai thiam na manga sipai thuam changkan na alo hmulok chu SDI hian atakinaran pholang tani tin Reagan administration iwe sarkara assistant defense secretary Richard Parley le apol te chuan an mani USA le an thurwal puiram te atanga Soviet howin thiam na sang an leitur chu theitopin an dang charchar bokani Europe khotlang lamram te point Soviet ho chu an nek na savel heya NATO America Europa asangoi zone puite inzom khom polram te chuan sipai ti tun lai na lama tran an lana sa hle boka German mi puite point Soviet nena inep zong nilova rem na zon pui du zok tu te chu pai thla in bombin nei kap thla theiber dot tu ang chi intermediate range missile nena Soviet ho ep du zok tu sarkar an thlangtlingani kumsang khazakwa somrial le paruk alo her chua chuan Gorbachev chuan akumakum an lo hnol to Reaganan alo rot phochin chu apom ta chu United States le athurwal puiten intermediate range missile an neite anti chiat chuan Soviet Union in chutiang missile Europa an nei zong anti cheveang ti ani kumsang khazakwa somrial le pariat khan America in a supply Stinger missile manga Soviet Red Army helicopter te ka thlak an ni tak boka wangin Gorbachev fan a hling pai pakhat anga angai Afghanistan atang chuan Soviet sipai te chu in hnuk dok turin thu abetani engtiklai ma chen fa kom ningai lo communist ram ho ele bardin mun chu kumsang khazakwa somria chawa khachuan atla chefel der hi anringot to maya ama khachuan mawa zual puiba ka khosak nom sak le zualna thilang chi le alei tu an ta chama tuna zet chuan hunenge mo chen du khop an lo nei to lo le khachil na pin po awang le zualta kumsang khazakwa somrial le pakwa khan thil lai chuna khura thok Soviet thowan nuara an thil phu zinga chuan sabon te chini te mongek thiar na le kha te atel bokani amairo chu chung zong aya communist roi tu te mutti tui lo tu chu khothlang ram zinga tunlai thiam na le fin na thang chak lu tuk chuani Judy Shelton the coming Soviet crash ti ziak tu chuan thunei tulu la min engkim maya thu an nei na kalphung atang hian maso na ra bi thareng ma chuak ngai lo ati top mai ni thil shalna omumal talo chu an thil de chuadan po mumal lo takani polena chuan toothpaste si duanga le turom lova achan chu halo siamna na an man thin chok an tlak cham wangani chok la chu polenin anga zong takani loisi tin jam thil thum hi an thon chuak theilova achan chu abura bel tur aming le thil dang ziana tana man tur le kha an nei lo wangani lungal the an lai chua zong za somli je chu adang lai chua le na nan mang bokani chuti lai chuan magzi so communist so hrisel na lam kalpui dan tha eme manga ngai theitura an lo tlang than thin chu amwal pho chiang hleya USSR a hian kumsang khazakwa somruk le panga vel lai a in kumsom ni nu sang khazakwa somrial le panga bor chawa chuan life expectancy chorwala mishing dam chen tura be sei chu atoi jok dai to ti hetiang lam zirmi Nick Erbastad of Harvard University chuan asoya World chu dan chuan Eastern Europe communist ramzinga life expectancy san lama Jamaica tluk pha pakhat ma anom lo ati bokani na thok tura phurna an nei tlat lo wangin poisa khol le pe pun na lamte mishing khosak le nun phung shim te chu communist khovela chuan anung tol dor mai ni Poland raman ha thok tu ten na tho chungchanga communist terial ru pun mangan soina thu toy pakhat New York Times palai hena an hril chu imut pon idin poin cheng sang khat be sei ro ti ani kalphung thalawin a hrin chua chu tu ma na thok thape anom talo chu ani President Reagan an kumsang khazakwa somrial le pasaria East Germany kho pui Berlin at lok do don khan White House a President thu soi tur ziak tu chuan Reagan a chu Berlin a chuaning thunge soi adu berti azota President chuan thu soi tur ziak tu hne na chuan daidan na bang hi thiat vek ro atia
State Department le White House mi poimo then khat chuan a thu chu arum ma ti in President thu soi tur duan sa atang chuan no re an dua ma se President Berin a soi du tla wangin an not re lawani Soviet Union ne na kanin lai chin na a ziom chodeu ta ka wang hian thu dik hi kan pe hel kher tur ani lo hei hi a ma point din hun der thong taka min din tir tu ani ti in anua President hian a soi le ani akumakum som bichung chu US President te hian sipai chakna lama Soviet Union elzel chunga nufum zo ka changlova culture mai chu an thu pui ber ani thina thu le tongka a indo na lam chu an ngai poimo vak ngai lo communist roi tu te ro chuan chulam chuan war hlea an ni nga ya chuan mi pui suk thlek dan chu sipai chakna ai na poimo zo ka mi pui chu an thurin le suang tu na chuan an thil ti chu dika apom tir thin ti an hriani Reagan ale Democratic ram shwai tu tlem te British Prime Minister Margaret Thatcher te ang khan hei hian sheve kiawa democracy ro rian ram te chu an manikal dana an be dong to niom taka communist so thu the dar te chu hwai sen takin an chang le ta ni Reagan a chuan Soviet ho huat thu soi hi kan hlau em renga ti chuan enge ni ta chuang ati mai ani US President hian ram le ram palai te in biak na an thu khel thin jingami an ril ru chung ril tak taka tanga chuak ni hau si lo ma se an soi fo thin khovel pum in tluklanga om ti te ngial nge na ti te chu soi po adu to lova athu soi tur ziak tu Anthony Dolan chuan tu ma in khovel pum in tluklan na ti te hi chu a hlo thlin tak an ring lovang ma sela an thinlunga dikle thania an hriat thu le tongkam thiamna zui hian thilti theina ania chumiang chuan mi pui chuan che mai thin ati ani British Parliament a kumsang khazakwa somria le pani khan Ronald Reagan a chuan thua soya communism chuna taka bein lo chamle der nun rong boxi a chuin chanchin hlui da khom zinga la tel turani ati ani Soviet lam chuan president thu soi chu an du lo thu na takina naw chu apuya Reagan a ero chuan atum tak aka fu tia ria kumsang khazakwa somria le pathum khan Soviet Union chu sualal ramani atilea kha thu khan mi zong akai harni in Reagan a chuan annuwa asoi le ani kumsang khazakwa somria le pakwa gas tha khan kumsomli le panganuwa communist ni lo Poland Prime Minister Masaberata na lak lu ani in Tadeusz Mazowiecki chu socialist ani le ni lawan zota ani chuan Catholic kani ti na chang dai mai rin na hian tholok hle lo sila chu communist sarkar paithlak tumtu te hi an hlot ling ngai lowang East Germany a chuan communist sarkar in atan pui NATO do na campaign chu Lutheran ko shanten communist ro rel na rong tak do na man ruwa alet dai zela Czechoslovakia communist sarkar paithlatu civic forum pol shwai tu tamjok te po sakhomikul muk tak an ni Russia chuan sakhuana nek chep ani na sajiale mishingin ngai sakna a hlen na sajia chu juda ten khovel min hmuwa an pholang bokani sakhuana lama tanga communism do dalna lawir chua bultan na takero chu kumsang khazakwa somsari le paria dai towa pop Roman Catholic ko shan pui thiamlal beratana Poland mi John Paul II thlan ani khani kumsang khazakwa somsari le pakwa khan apianaram Poland chu Pope John Paul khan atlowa mi maktadoi ruk chiti laya aram mi pui mun roka thena mun khat lain an lo muaka Pope chuan thu a han soita a communism le Christianity chu uile kelang mai thilin kaltlat an nia suar khata tachi an ni lo ti apuanga ko ran chu sarkar kalphung do da na mun pui alo ni chhota ni Polena hian pop thlop na le pui na hian na thok tu Polin som khom Pol solidarity chu din anita a tin Pope John Paul II hian Moscow a thu thonin Soviet sipai ten solidarity chu noi bo an tumani chuan ama ngei chu Polena kalin aram mi pui te ma adingang ti Soviet Union shwai tu te ashil mi amayani Soviet ho chu an ral khel ta hle maya ama that turin ruam manna an siam chhota ni kumsang khazakwa somria le pakhat khan
tual thata e zong mi pakhatin Saint Peter's Square a pop chu kap ta amai ro chu maktak main adam kho chuak le hlawani solidarity shwai tu te abik takin an shwai tu ber lich wali sa chu pop hian kalchak lutuk lo turin a fui thina a thu chu an zom thalea hunakal zela kumsang kha zakwa somria le pariat khan police communist shwai tu pa general wachis Jaruzelski chuan solidarity shwai tu te hna hian ama nge kalin thataka thil soi ho abarot ta solidarity shwai tu te chuan in thlanna nei an lo rota an in thlangta chu solidarity chuan vote za somriat vel lai an hmuani ti chuan polena communist sarkar tlom chuan Europe khochak communist ram ho zinga hlet han chu acho ta tak tak maya chumi chanchin chu thungai nom tak atlingani American teti chua radio network pathum Radio Free Europe Radio Liberty le Voice of America le Britain ta BBC te chuan Europe khochak ramte bengong lutuk tur chu da chuana tur tuk ver hon sakin communist thurin in ai zo mai tur chuan vengani kumsang kha zakwa somriat kuma solidarity pol an nor lai khan godangs khopui chu thuthar thedar tu te reng lopo thei anilova mase RFE hian khothlang lam thuthar thedar tu te program te he khopuya hian an puang chong renga nuar te chu an chanchin khovel dangin an shrengani ti an hriat tirani solidarity shwai tu pa lechwali sakha Radio Free Europe hian polena democracy aum le theina konga poimo na ani vmt an zota ni tel lovin kanom na le hi om theidon emni ti in a changani kumsom ni le panga chung RFE ho tu bernito Jan Nowak chuan kumsang kha zakwa somri le pakwa khan apian naram Poland chuat loa lampasal tha puangin na satakin an lo choi moyani radio cho hi communism obbe na dole nana mando tangka yanilova West German television chu East German mi za som koin an thlir theya polena pona sataka communism do na film the interrogation chu kumsang khazakwa somria le pali khan danang taka khap anina chungin mitam takin VCR mangin anina hemi kuma film soilo ber ani phatlatani Hungary chuan thingtlang khotam takin satellite dish mangin khotlangram de TV an thlir thei boka copier le fax machine lo pung chhota te chu communist rama sarkar do dal tu teral thuam thil ti thei tak an chang chhota bokani kumsang kha zakwa somri le pakwa polena in than puyan nei khan solidarity chuan seat khatti lo chu phal sak an ni za chi zong an la fai veka amairo chu ti chung chuan communist te chuan an mani atanga phel party pani te nen parliament a tamber ni an hau theitlatani chuta tak chuan solidarity pol shwai tu pa li chwale sa chuan ama thuron petu zong te thuron kal zongin thutluk na maksak ang reng tak mai asiama chu a thutluk na siam solidarity chuan communist phel party pani tenen sarkar na an siam don ti thu chu apuang chuak ta bokani he thu puan hian Poland ram pumpui chu atilom tak zeta cholka railo te chungin communist sarkar po chu an nek chuak ta ni communist ngong kolatanga tal chua hi thil olai tak label chung sa ngot ero ani haulo waisen taka kepen ngam mishing anoma tul thin walisa electrician ni thin shwai tu ani ma politician man tlak le rem shia ani ang ti an hrian ngai lo hi om lo sela chu solidarity hi hlamzuin athi thei hial ta veang Vaclav Havel lemchan thon thu ziak thin kumsang kha zakwa somriat chawa voi tam tak lungina an khung kha om lo ta se Czechoslovakia khan helna chok chuak ngam shwai tu ani lo mai thei bok tin Ronald Reagan communism ngai thei lo zet mai kha America hian nei lo se chu communist so le thal thak du mi shwai tu awan ve mai thei ani thule thurin apoi mot luk thovin mimalin kongro an su thei le ani communism tluk chiat na konga Mikhail Gorbachev fan hatho hi chu alom khat thung anau pandeu lai atangin thil thadu mi nia hriat lo to ani boka Gorbachev hian in siam thal le in siam rem zung du mi ani ti aron tilang chiang hlea Soviet shwai tu dang teang lovin ani hi chuan zalen taka
mimal sum do na kalpui dan chungchang te po hi amuna alobi chiang ve to ani kumsang kha zakwa somruk chho top don lama khan anupui raisa nen mi kar ho in cholkar ing moza chu France le Italia anloin khalkwal to ani anjin kwalna hausak na le changkan na amu abik taking agriculture lama an hausak na le ande chuate chu mak ative ani nge yang troi tumasa ten communism troi chemek chu an clear liam ringot laile an din na ngaya an din ngur lain Gorbachev chu chutiang ani ve lawani Communist Party thunei na chantir zel adu dan chu apa ngai ani ve maya akalpui dan ro chu dang dai Communist havin dan le thupe ken ko na an kum khaman ruwa in rik rap le in ngai sak chu na satakina titlema in thandan soi sel le sarkar soi sel te aphala party ya khub zoi to le mi pui nin to te thunei na paisak chu adu dan ani Europe kho chakrama communist roi tu depo anram chung an thunun na konga Soviet sipai te chu in ha na manglo turin ashil mi amayani Khrushchev ale Brezhnev te khachuan communist ram te chu an tual chung in thunun na thila po Soviet sipai te thoin an tran pui mai zelani communist system ele barle mishing na konga a hlo cham zia ataka lopal tlang to zong ten vote an thlak thei vek huna communism chu thil hlui chanchin da khom na da ani tak don ta ani